بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كورين ألوان من هم جهفوا قطورة كم سوارك تفاتوج مياي هترونا سيشان ألوان مهار مي بقطوجا كوريا ميجنداني أي ميريكا كوريا جندان هم جهفوا سيشانه. أون دنوادانا مي سيشان مي فشني إجار قد تريهوجا هنا بس جانا كان هم ديهورا كمينت كورين بس مي فشيك ميداني. دين فهوجا بانجين ألوان من مدكانا دافع دين فشاني بار قد تريهوجا. هم هم مندرو كيومن ألوان من مدكانا دانا إكجهار مدكانا دم فهونكا ألوان من نرمي كم جوانا ما إجر تريهوجا مي دم فلي كوريا جنداو تهم جه فاميوتي. مدام فلي فرتما كاردا سوشالو وارني زوانونا أخلاق موضوع داشون الأستاذ أحمد عبد الله سعيد. فرصة تروى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر. ربي زدني علما وارزقني فهما. بسم الله الرحمن الرحيم. أدلون مي موضوع كي دبيزواننا أخلاق إسلامي نظركم مي موضوع ألغنو كرداهم هشيلو مغيم فرتم ألغنو بسنالي ميديا دي أهروغي مهاسنتا غوس باي كرداستان هشيلو بيرو ألغنو من فنيجن دي ديني موضوع كا ليوفا فاوا مضمون تكيغي غوتوغا باي كرداستا فنيجن دي هنا مس ألغنو ميغا فرتم بسنالي مي موضوع كي فرتم كرداهم هشالن جهه وروغي موضوع اتو මිදෙන්නවී මීග මස්සල් තකේ උලේතෝ ෆාහ කුරංජේ කන්තතකේ උලේතෝ එහෙම වීම මීග බොඩ බෙලේ ෆවානි ෆැක්ට් බේස් ඉෂුව එක කරදාස් තයාර කරවෙත එහෙම මාල්ගොන් මීග බයික් කාල රාජ්‍යයේග ජුවානුගේ මෙදු ගොරි බයික් කාල මස්සල් තහුගේ මච්ච බිනා කොෆාල්ගොන් ඉරාද කරවේ මි කරදාස් හොෂාලා ෆවානි දැන් අල්ගොන් මීග ෆර්තම මී මෆහූම් තක දියුමුගේ මානෙන්නේ ඒ වරගින බෙෆ්ලුම් මිකමුගේ වාහක දක්වා ෆොන්නානේ එමෙ ෆර්තමලොන් ඉස්ලාම් දීනුගේ අඛලාගගේ මච්ච බලාලාරුගේ වර ඉල්මුවරි බෙෆ්ලක් විදාල්වෙ ෆොය බස් ෆලමි ඉස්ලාම් දීනුගේ අඛලාගකි මිදුනියගේ ඉන්සාන ලෙහෙට්ටුමුගේ හගීගි මක්සද් ඒගේ එම්මෙ ෆුරිහම ගොතුගේ හාසිල් වානේ ගොතුගේ මතින් ඉන්සානි හයා ඉන්තිසාම් කුරුමට්ටක අල්ලාහ්ගේ වහී එබහි ඉස්ලාමි ශරියායින් කණ්ඩාලා දීෆාවා ඉන්සානි සුලූකුගේ මබ්ද තක තන්සීම් කුරයිෆාවා ගවයතකේ මී වර මානෆුන් තාරිෆෙ දෙවා ෆොති දෙන් kon kale akhlaqetto algon men beenum wani emme furtama algon men miga visnje teki Allah subhanahu wa taala algon men insana duniya fonu viruga evves insana ko magu furedi de duniya gelligen diuma Allah subhanahu wa taala edwodi ennu kannawa ehem umge sabun khalage wani mi ummata kawkure ma nabiy muhammad sallallahu alaihi wasallam duniya fonu wafa ekalege faanuge farapulun algon men duniya ge huriha kamaka beenum wa huriha riti riveti namunata alumna libena kama Allah subhanahu wa ta'ala kirti Qur'an go angwafani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun kom bayakatto mi beenum wani mi namuna mi dakkani fahu baga mi angwani liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira dunya akhiratu gas falah nuwata baajwerikan ede mihaka huri riveti namunata ke kamugai ehmi ei algon men mi beenum wa akhlaqi den e akhlaqge furihamakam bayan korwa Allah subhanahu wa taala me angwani ham kashorun kalege faanwani mativeri wegam wa riveti khulq fultakege matige den e khulq fultauge tafsil deva mun kirte rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korwani ham kashorun timan kalege faanu rasul kamagen fono wuni emme furiham emme riveti akhlaqta furiham koddevu mattake ehem wima min ege echki huriha rasul be kaluna huriha nabi be kalunga shariat tauga huriha akhlaqi sifatake emme furiham gotuga kandeli famiwani algon menge islam deenuga kan den islam deenuga mi akhlaqge emme muhim essence not aragaki kobato balayruga algon minna mi fenani rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fole sabaki komme deenegge komme mujtamagge akhlaqge bowe e deene qabul nukuri kam goves emi hunge terega komme akhlaqge bowe ega terega fahrega rangalu akhlaq horedana fahrega gos akhlaq gos horedana ehnames islam deenuge akhlaqke kobakan bayan korwa rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korwani inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al haya
emi wara tafsil ko wara maana fun gotaka rasul sallallahu alaihi wasallam mewti alwamna islam deenuge akhlaq dasko deba emi islam deenuge muli akhlaq kiwes ega ladu etikan himini fawa kame emi mi ladu etikama den algon menna me gulum bayan ko deba ekale fan hadis korawa mi onnani ei iman kamuge tereng behi ebbaye ei haddihe eta bayakan noda fastols eta bayakan iman teriken behigen wairu ege tereng ebbaye ladu etikamaki den emihege kiban ladweti kan netijjenama den waani kihinetto evve solmen net gotuga enage iman terikamun bayen univegin edani e iman terikan univimege natija ki ko bato mikam wes ekale faano bayan ko deva fmani idza lam tastahi fasna ma shit emihaku ladu nuganna kama baanya emihaku beenon kame kurash ege mani kurawa kenu ege mani ki emihaku ladu nuganna nama emihaku hitu huriha kame komme kamen ena kuramun daane ei alon men mujtama fenna misal taaki denga di evure tafsil ko ekale faano wara tafsil ko tangola digu hadis egga vidal fa me onnani eladu etikan emihege kiban nigulagen finama den ekantatta eenage faratun fennana kantatta hoge wahaka mige natija me onnani mihun emiheka nafrat qur'an eenage amanat terikan netigos khiyanat terikavane oga terikan netigos aniyaviriya kavane allah ge launa hagwe fa mihekavane allah ge rahmatun beru kurevum eenage hitun islam kamge gulun kindigende natija ka wani kobato mi algon men miharuge halata balaruga algon men fenna hori bay tafasi sabt algon me dakkadani mi den algon faharga hitan arafan mi kantatta ka zuwanuga akhlaga hori kon gulumetto algon mi tafasi sabuge fahun algon e bay jehilana emme furtam fulonge mi malumata ka balaruga mihiri dehas dihwana harum feshigen dehas saadwana haruge niyala hinga furi bodeti masalta ege terega mihiri maramari wakkan ferum mastuwatakati jinsi masalta mi masalta ka balaruga fudewaraka gina adadu ebule gagan hahahum matiga mewlani marama wakkamuga masalta den mastuwatakati masale ebule hataru haha hame mihen gos mihiri tafad masalta mi algon men balaruga emme boda fetirfa mihiri algon men terega mi islam deenuga haddu taka qisas kandele furi kuttake den algon men mi fenna miri hamaken report kureve masad adi kobato algon menge terega mujtama hinga fulhunna report nukureve nuata fala nara hori kantataw adadu algon menna hama guna adadus konnu leven den miya balairuga miwes hama fulhunge tafasi sab dakka goy umur frata algon men balala afia kurim midenne kutta kurmuga miulani emme matiga miulani fanara ahara gagandaka 30 fassahara demeduge mihu mi asluga algon men zuwanunne mikiya umuru dive bahuga zuwanum mankofa me onnani eye baliguma fawgos 30 fasaharuma hamaya kama adi ehen duniyage hen qawmtawges maana kureveni egota ashara harun feshigen gos 30 fasahara deme dei zuwan fura kama eme mi algon men fenna hori wara saaf hagigettake mi kokkurumuge kantattaka balaruga mikamun fenna hagigettaki emme ginai umurun ashara hara 30 fasaharuga mihunka mi umur frata zuwanunge medugo hori kuttaka balaru miga mihine mastuwataketi maramari wakkan ferum jinsi amalta nuwata badakhlagi masalta den algon men mi jehilani mi algon menge terega kore foi dirasa ka ei UNDP adive sarkaru guligen ko foi dirasa mi dirasa me bunani fasayan hashivikkumge kanta zuwanunge terega khasako mastuwataketi beenon kora mihunge terega fudewarka ginange bahurikama den kavinige kurinna adiege fahun zine kurumuge kanta emihunge terega eboikkama den mi badakhlage amalta hingaruga ginabaya kaako effahara jinsi gulun hingun adi ejjinsun gulun hingun mikahala emme hadi huturu amalta emihunge terega ebahurikama mi dirasa report ingeta mi dannawani den mikantata mi koddeni kon kamakuto ei faharege vedana fasa digen kama nuata mastuwata kete ege baloga digen nuata kommes agbodu hadiyan nuata smartphone nuni ಕಾರಿ ಗೌಮಕ ದತುರೆ ನೂನಿ ರಿಸೋರ್ಟಕ ದತುರೆ ದೀಗ ಮಿಕಾಲ ಕಂತತ್ತಹುಗ ಮಿ ಕಂತ ಮಿ ಕುರೆ ಮುಂದೆನಿ ಮಿಯ ಬಲಾರು ಉಮರುಂ ಫಣರಹರ ಸತರಹರ ದೆಮೆದು ಕೊಡಕುದಿನ ಜುವಾನುಂ ವೆಸ್ ಅನ್ನನಿ ಮಿಕಮುಗ ಬಾವಿರಿವಮು ಮಿ ನುಬಾ ಅಮಲ ಅನ್ನನಿ ಮಿ ಕುದಿಂಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮೆನವು ದೆನ್ ಬಾರಹರ ತಿರಿಸ್ ಹಂಗಹರ ದೆಮೆದು ಮಿ ಆಮ್ಮು ಗೊತೆಗ್ಗ ಮಿ ಹಶಿ ವಿಕ್ಕುಮುಗೆ ಕಂತ ಎಮ್ಮೆ ಫುಳಾ ಕೊಂ ಒನ್ನಹರ ಅದಿ ಮಿಕಮುಗೆ ತೆರೆಯಂ ಆಮ್ಮುಕ ಜುವಾನ್ ಅಂಹೆನ್ ಕೊದಿ ಮಿ ವನ್ನನಿ ಉಮರುಂ ಅಶಾರ ಹರುಗ den kurimves denne wihen resort tawga mikantata mihingani den mi dirasaga faha koffe gotuga rajyega
hashivikumu ge viafariya gagana nuwastek addiha mihun anhenuna tinhas nuwastek ashara anhenuna demeduga adadaka anhenu himene kama midirasa faako famene den mimihunge faratun mi nuba fahish amalta libiganna mihunge terega divehi firihenunna bidesi firihenu hama gagandaka hama dadi en adadaka shamilu akama fennan den hama hen dirasa adhyas 11 adhyas 12 e divehi sarkara hama alif dal ge hen ofiyaka guligen national drug use survey ge namuga koffa dirasa midirasa ge mibunani baverivi tinhas tinse salis ha anhenuna anhas firihenu average umraki fanarahara fasolas hataru haru mi beli anhenunge teren 34% ge mihunnaki fanarahara 26 haru de mi umurta miga huriga de mimihunge mi umur furataka balaruga natijayaka miwani koba mi huriya kottake mi isko mewleni zuwanonne den hama mi dirasan faha korave anekkamaki mastwaatake ti beenun kora madu mihegge noni ambak nuhure ehennames mastwaatake ti beenun kora firhenunge salis nuwata fansas gagandaka deba kolebba mihu mastumuga terega nuwata ege fahum vies jinsi gulun hinguma daimi gotega anhenako gengule kama mi dirasag munagi maaneki ko bato mi algon menge mi dirasage mi adawtahuge maaneki den algon me badani kukkuruma akhlaga demed huri kongulunta misak algon me muslimun effara koffa ghair muslimunge emihun qabul kora gotabbar emihun seba qabul kore miga ebulekan akhlagi masale ehmi miwa gotege amerika gas mehar jinai masal taw emme furtam hukum koraruga emme furtam emihun iskam mi deni enage kuriga record taka balafa probation period ge ena bahatta ege mane ki kukkuruma enage macca hukum tanfiz kuruma fahu furihama jalan ena fonumge kurin egena evore tankole lui tanaga mi bahattani enage akhlago kodako assessment hadalam wege ena akhlago rangaliya ene adab lui kodde ena akhlago goskama vanya ena ambura mujtama fonwal mi jala fonwalan den rajye go ganuna badar maaf dinuma adab lui kodir magar mi ganuna badar sonme bafene waraboda akhlaga waraboda amas ko furikanta maaf dinumuga rajye badane min adugu tere akkame ge terega be himene mulimmes akhlaga golun horikanta ei enaga amaltan horigo kushuge amal koffa halat jinay masata record mujtama ge enaga aburu hukumaffa enaga amaltan horigo kushuge amaltakun duraddiyuma kuri masekke hukumuge mi tanfiz kurumuge enaga amaltan horigo maaf difinama ena itura kushen nokurana kamamedoi itubaro ehmi minge echki e kuvveriya e kushun durukur mattaka akhlage ba beenumve adi ena kushan aragan fe wanives akhlagi masaltake enage hurumunne den adablu koddeno balenje hataru kame e ba oy faha ko fam me kanunuga ei algon mi dannawa kantata ei enage mi gawmi khidmata den tahqiqa shariatu marhalaga ena muamalat ko furigota hukum tanfiz kurumuga akhlaga mi libunu faratta gellun libunu faratta kibe maaf oduma ena kuri masekata den dive rajye jaltaka perolga ganona balaru mi kanunuga perolga fursat dinumuga balenje kantata utere hakame faha ko feboy ege terega algon mi dannawa kantata mehri jaluga hukum tanfiz kuramundaga mikhala bawru kantatake den kihnetto mikamuga zuwanunga umru khaswan algon kuriga dennevi mi fulhunga tafas hisab taka adi mi dennevi de dirasaya balaruga mi khaswa sabata algon me islami nazar kum balar rasul sallallahu alaihi wasallam ga hadis bas fulta mehri mi ga horigoy mi hadis bas fulta hoga algon men balama henga insanunga tafat umur furata hoge tereng fahaga koffa mi onnani hama khasa gotuga fahaga koffa mi onnani zuwan umur fura kivegento muskulin ge teregas tibena mi hunna nindevi nuni innam beenu wefa tibi kitam me bayaku adi duniya matiga tafatu kandata kora mi hunge terega zuwan nun ehen umur furata hoge mi hun wesebatibi ehnames misaka ena qiyamet do emihaya sual korave kandata hoge terega zuwana ge umur eba himene ama ehemme qiyamet do hun allah ge hiyawa hikan devwa mi hunge terega zuwanu khasa gote faha kollam met ehem wima algumna mikamuga eba jehe zuwanunge dawraki kobato bala den mikamuge halla behe gotun ilmuriyak vidalu basfula kimi muslim zuwanunge meduga kokkurumge nisbe mative akhlagi mingan fahanala gosfawati mi gonje huntakum muslim zuwanun salamek qur'ane gottaka emihunge iman terikam wargoda qur'ane gottake hodanjehe mifada uslub tahka algun me amaz qur'aru emme furtames korimedin fennan oti mi ummatuge ma nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ekale fanuge mitar sahabinge kibaga islami aqidaya islami akhlaq harlevuma
beenum fulu korevi riveti uslub take ehem wima mi kantata mihen hurumge sabun alon mi karudago hushalani midennevi zuwanunge terega hori massata mujtama aman kuruma mujtama ga rakkaterikama salamatattaka midannawa kantata alon me mi hushalumuga fahaku famionnani ege terega alon fahaku febay gaagandaka barakame ehem wima tibeflun mi karuda hade terega tibefluna feniwada gannawa gotegge matin ballawafa bahas korevum eden warabada shukriya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكريا دين ميد دم فليغا ديوانا بيبرن هشالوا دباني الشيخ إسحاق محمد فلو مي بيبرا كي كوريغا سمتانغا بحث كوريفاي موضوعين أي زوانون حركات رمغا علمورينغا دور فائدة الشيخ محمد رشيد إبراهيم وني مي بيبر هشالوا فهما هوريها بيبرنغا موضوع متتكا دنوالا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فاكوري فدا مي بيبر کے موضوع مدو ميگه كورين كرداهن خوشهل فاوي اما algon maseko fawani mi paper ki we have skuru khulasa paper e gotuga heduma adi hushalal dinumuga wes we have skuru kon hushalal den kamge malumat tibe funna malumat takka danno haqiqatu ejiya zuwanun harakai kurumuga ilmuveringe dawru mi mawduwa taarafege gotun bala alividan ilmuverinna libifa wani kiha warugada dawrekkan adi hama ehemme ilmuge dawraki ki ha bodu dawrekka mi de baya visnalafi kamga wani nama haqiqatu wejiyam ilma libifa wani war baru gada maqame ei ilmu algon me mana kurama hinga ilma ki haqiqai ehem wima haqiqatu ga wejiyam ege dhatuga war bodu baraka adi hama ehme war warugada kame libigen dane komme kame gives haqiqataka ehma ilme mi kiyani haqiqaitaka evves halega insani wahum ta kannu adi hama ehme insanage shakku ta kannu adi hama ehme enage khiyali fola ta ka vesnu ilmu mi kiyani haqiqata komme kame gas war bodu bare libigen ve ilmirna libifawa dawraki mi ilma libifawa barun ilmwerinna haqiqi bar libigen wani ehem wima mi bar haqiqatuga wejiyam mistonge teregas miani aam wefa insanun kura dirasataka adi emihun kura tahlil taki mistonge terega balaga nefa yang amal kureve echkam gawani mi aam usul belkam gawana migotun islam deenuge ilmwerinna devwafa bara belikam gawana ilmwerinna devwafa wani war bodu bare migotun eba mihunge maqam mativeri kurawwafa we ehem wima iman wimihunge terega wes emihun naki ilmu werin naki mati maqam tahuga mati fadi tahuga wa farait tahu kamga islam din ga anga afawe adi hama ehemme kame bossun lain goswi kama waninama kamegga dimawa olum bolum ovejji kamga waninama ilmu werinna raddu kurang islam dinuga waragina ayatakega anga afawe ehem wima Allah subhanahu wa ta'ala ge eggotakum bonanyam rasulunna nabiyunge daraja devwa famiwani eba mihunna nuwata Allahuge wahakeki shariatuge wakilun takikkamuga lavwa famiwani ilmu werin ehem wima imam ibn al-qayyim liuwa fawe i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin wahakeki alam tahuge veri rabbuge faratun soykura bayekkamuga eba mihun miwani ehem wima haqiqatuge weja mifada bayeka libifa wane waram mati daraje ehem wima misakun harakai kurumuga misakun kuriya koppumuga qawma dawlaittaka adi ummaittan adi hama ehemme mujtama'ata ves harakai kurumuga war bod dawren ilmirinna devwafawe mi devwafawa dawra belikam gawanam algon mi haqiqatu wejja mi mukhatab kurani algondoge ekweri ahunna ilmiringe terega rajyega tibbevi befulunna min komme befulaki sarkaruge nuwata sarkaru nun kamga winames aamu tantanuge masuliyatake devwa fawa bay masuliyatake boluga aluwa fawa befuluntake ege terega kiyawade school madrasa tak kamga winames mudarrise ge haysiyatun
adi hama ehemme college ge tahuga kamgawi names nuwata sarkaruge tanfizi dairata kamgawi names eba mihunge haqiqi mi dawra eba jihe samalwe rakkateriwa eba mihun mi devwafa miwa baru haqiqatuge wejiyam Allah subhanahu wa ta'ala e kan hawal kurawwafa wa masuliyatu rangal gotuga eba jihe ada kurweto bala ehem wima algon men ge hawal wefawa zimma tahuge boluga alifawa zimma tahuge kurimatiga miwani baawar zuwanun take misalaka ege terega muli qawmu shamilwa zuwanun simene misalaka buna kam gawana school madrasa tak kam gawinama haqiqatu ge vejiyam ilmuvering gos dariwarunna kiyawa deni haqiqatu ge vejiyam nuwata e dariwarun ga ashagannawam beenum wani e dari farataka ilmurika hawal wefawa masuliyata mi hawal kurwe masuliyata ekashene furihama gotuga haqiqatuga vejiyam ada kurumaki ilmuriyage dawru haqiqi gotu haqiqata wes ada kurum ehem wima mige miengeni ilmuvering islahu wejje kamga wanama nuwata ilmuverinna rangalu gotuga harakai teri wejje kamga wanama mujtamawge halat rangalu wegen daane algon men mi wahaka dakkani algon men ijtimai massatan ulekama akhlaqi nuwata ta'limi hama ehme siyasi massata ulekama ehem wejji kama waninama algon men ge aimatige miyotti lagan ehem wima lagan oi farate e wahake ki muguluga tibi faraita ehma e muguluga tibi faraita kan haqiqatuga wejjiyam mawdu tayyar kureifa miwani kuruko algon paper ga genes fawa dairata ka ali alwali weto balana zuwanunge kibaga dini lobi ashagen nevun mi ilmuveringe masuliyat tahuge terega nota ilmuverina ada kurevene dawre zuwanun tahdhib fawa bayge gotuga bina kurumattaka emme furatam fiyawlaki eba mi hunnaki dina lobi kura bayge gotuga tarbiyat kurefawa zuwanun take kamga hedme eba mi hunge hittahuga iman kama Allah birweti umai ilahuge shari'a mativeri kurumge ruhu ashagen neumaki hussekani maaddiyatan alweti fawa magugel fawa zuwanunge magun ebamihun ekkibako ruhaniyata furagastirumge sababun huskamege terega hedi bodo fawa insaniyat kamge main usulum berwe haywanunge darajan ebamihun wettigen diumun ekkibawa nikameke eheni insaniyat kamge hama usul gaim kura kamiyab hadarat bina kurumuge emme muhim asasaki ruhaniyat den hama ehme ilmuvering ge anek rolaki ilmi ma'rifa veri kamai heyobuddige kuladana kan ashagennevu insani shakhsiyat bina ko furihama kurumuga kadattu kuran jehe dewan marhalaki zamana shay adi diriule tanai ummata beenum wana ilmai thaqafatai ma'rifa libfawa bayge gotuga etanege hedi bodwamun anna jirta tarbiyat kurum migotun ilmai ma'rifa verikam geterein uriha bawategge manfa kurani ilmu tawannane ege terega science technology ya tajriba ko tatbiq kuran jehe ilmu takai insani wasila taka gule ilmu takai insani hadara takai tarikh tawge ilmai minun ehem fannu takai dairata ilmi hunar tawge terega himene mihuriha dairata hegge ma'rifa verikan liben jeheni zuwanunna ebami hun kuriyara tarakki wefawa zamanaka faatila hamako haqiqa ittakai hama fora insana mikawnuga levvifawa beenumai maqsad hasil kurmattaka hama ehemme ilmuveringe dawremmi hashiganduge dulahekama hevikan rakkatir kurmattaka zuwanun harakai kurun zuwanun bina kurumuga ebami hun hinhama jehumai dulahekama samal kan devidane kankan ebami hunna angadi helun teri kurumaki ilmuverinna murabbin ada kuranjihe hagge migotun kuliwarai hinhama jehumai dulahekama ufawir kan libene kankan ebami hunna fahikoddinma irshada mashwara devidane ilmuveringe haysiyatun himma warak kurkun algongu paper mi mushahalal dini wallahu alam adura bada shukriya den algon hulwalana mi de paper abe gotun tibe fronge hippuga fidfawa suwataka den mi suwal kurmuga wagut onnani mendu namadu bangiya hamaya kuregendo ade emme furatama algon furusa tarwana mansuru suwal wiha kurukoda devi warnaga suwalen nukuranan hebi
ආද වරබඩ ශුක්‍රියා එංගෙත මේ ප්‍රථම මේ උස්තාස් අහමද් අබ්දුල්ලා සයීද් ශාලු වෆා පේපර මේ වරක් ෆරිහම යල්ගොන දන්නවානේ එංගෙත වරක් ෆරිහම මේ හැම මේදුගේ حالت වරබඩ තසවර් කොද්දබා හති අඛලාගී ගතුන් අල්ගොන මෙන්ගේ සුවානුගේ කන්තත හුරිගොයි බයන් කොද්දබා හති එකමට්ටක වරබඩ ශුක්‍ර වදා කරම් දැන් හැම මේ අල්ගොන මේ බුණන් හරි බය වාහකත තවසියාතුගේ එවහරි ගන්නවා එංගෙත ખાસක මේ තවසියාතුක මෙහෙරි හැම දැන් මේ හුරිහා වාහකේ හිමනාෆේ මේ වර ශාමිල් කාමිල් බහසක ගතු අල්ගොන ෆාහගේ මෙමිදී දැන් මේ එහෙම වීම මේක ඉතුරු වෙච්ච ගුණා කන් නැතිව වරබඩ මේ ශුක්‍ර අදා කරන් අදි මෑන් අල්ලාහ් වෙෆ්ලාගේ මේ මසක්කත හේව ජසා දෙවාෂ අදි ඉල්ම ඉතුරු කද දෙවාෂ දැන් උස්තාස් ඉස්හාගගේ බහස් හොටල වේති වෙෆ්ලා වෙස් වරබඩ ශුක්‍රියා අදි ඒගේ මේ ඒ බහසා වේගතුන් නෝ ඉස්ලාමික් මිනිස්ට්‍රි මේ ඉන්තිසාම් කරවා රේගස් ෆෙනොන මේ තක්රාර වේගෙන් ආය මවලුවේ මේ වෙස් තක්රාර වේගෙන් ආය මවලුවේ මේ ෆදා මේ මුහිම්ම මුල්තකායක වාහක දක්කමුන් දායර ಪೇಪರ್ ತ ತಕರಾರು ನುವಾನೆ ಫದ ಗೊತಕ ಮಿ ಮೌಲೂತ ಮಿ ಗೊತ ಗೆನಸ್ ತೆವ್ವುಂ ವರ ಮುಹಿಮ್ ei wara ilmi gabil beflo me hushalu bani e befla eves wara hinhama jehigen mawluwa insaf kollewene tafat mawlu takadinim mehem wema me tankole hama undugu gotaka me dani emema me islamic ministry me kama bed rangala sahama gum visnuma algon me iltimas karamu algon wah konni male warapot shukriya mansur den islamic ministry ti kurevi sual nuatati faal kurave khiyalan hama dannawan oti kurengo taangira adu kurave algon men mikankan intizam kuraru gati hin huri kantaka meduga algon me visnaname devana fursat algon me yarwani yusuf hussein assalamu alaikum adalgon furtama saguge alusad sa paper ge macca istifsar dannawayana ade e paper minafahmet zubanun harakatir kurumga ilmuveringe dawru emi me ifada paper ge maccan alwonu me hitko ofide me khiyar dannawalumaki muhimaka mekam alwonu fennati me dannawayani ade alwonu men ilmuveringe terege ves tafatu khiyal tak ule ta khiyal tafatu kantata be sunnane ekiyeki kantata gulige ehmema mi khiyalu tafatuwa befulunge khiyal tafatuwa ehm befulna ekwas masake kurmaki ware muhim kam alwon dekeni ehmi paper was ewahak wes khames war ginana alwon hiwani itru furiham ka limoni sem paper wes ei ilmi beri manjeheni khiyalu tafatuwa mi hunna ekwas masake kurbe bayaka wanjeheni alwon hama kurimves dannwali fadaim khiyal tafatuma ki alwon deke gotuwa masse ennu alwon me balanjeheni alwon me kantatan ilmi berin kuranje kantatan emme waha dakage hallu kurbeto balanjeheni ekantata huge ekantata hu efada kantata huge alwon me natija ka hame deveto alwon me abada masse kuranjeheni ehen nuniyama alwon men wani mujtama menuwa kantata mujtama hame for ko nodwe bay gotu alwon me dege hingadan alwon men waha ke ki khiyal tafatuwa kantatan alwon men du khollaga numata waha nodakka tibenyam algon menna mujtama beenuwa kantata delivery nukure bene to for kore nodevene erun abadu bes algon men ilmuveringe faratun kuranjihe kantata ko unikan algon menna fennani adi mi hunna bes mujtama fenigen dane ehmema algon menna e kantata ga detere baha dakkan kantata nimmeni khiyal tafati bes algon men ebeje huriha emmen mi fada forum takun ga baver wange beje baver wegen emmen khiyal bes ebeje algon menna libenge beje e mifada forum ta mi emme furihama emme rangalu emme wahage ki ranuge furusuta mi alwona men libe mi mifada forum ta mi e mi huriha ilmi verin hulwale fewa forum ta kemmi ehema waki fikurege baykan hulwale fewa forum ta ken nu alwona deke gotu mi hama emme wes mi huriha be fulu mase kendani war minimum kama ku yar faalo kuroma kendani e mifada badali wonta hoga alwona mama ay mifada paper do hoga sebe himanalunge war muhim kam alwona fennane erun wahage e bahus kurumga wes ekantata deterege huriha be fulun e visnane ei wahage ki ilmi verin khiyal tafati bes mifada forum takun hazir be e be fulun khiyal taka mashwarat ehem mi hunna bes wahage faida qur'an gotu matin e mi wahaka ta kuriye ki kun mashwara koro e mi alwona mi isag paper ge machal won dakale ge wahage ki den hagigatu ahmadullah saeed ge ustad ahmadullah saeed
ಹಗೀಗತುಗ ವರ ಫುರಿಹಮ ಪೇಪರ್ ಎಂಗೆತು ವರ ಫುರಿಹಮ ಅಳಗೋಡಮ ವರ ಬಡ ಎಬೆ ಫುಳ ಶುಕ್ರ ಅದಾ ಕುರಂ ಮಿಫದ ಇಲ್ಮಿ ಮುಸ್ಸದ್ ಪೇಪರ್ ಫುಳ ಅಳಗೋಡ ಮೆನ್ನ ವಾಹಗೆ ಕಿ ಮೌಲೆ ಮಹದೆ ಬಿಕಮಟ್ಟಕ ವರ ಬಡ ಶುಕ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಅಲ್ದೋತಿ ಪೇಪರ್ ಹೆ ಜಜಾ ದಿಬ ಅಳಗೋಡ ದುಆ ಕುರಂ ಅದಹಮ ಮಿ ಪೇಪರ್ ಬೇಗತು ಮೆಸ್ ಹಗೀಗತು ಪೇಪರ್ ಓಣಿಕಮ ಕುಣನೋ ಪೇಪರ್ ಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಳಗೋಡ ವಾಹದ ಕಣಿ ಫೋರಂ ಗೆ ಇತುರು معلومات بيفلق خيالكم بيفلق حصة كل ما هم بيفلقنا سكان الدكتور هذا بسنان بس فسيه وانا هذا مي ربيت أخلاق زماننا أخلاق كمتشا مي بيبر بناء فوتي ياتو ألونا فاها كوريون مي بيبر واه كي ربيت أخلاق هودا تماغ نفسه هشكان كوي كان هشكان نمانه كوي بيان كوري فاونما ألونا منن هذه يثرو معلومات كي مسند معلومات كي لبيكن ديايس ಏನು ಸಳಗೊಂಡ ಹಿಂಗೆ ತಿಬೆ ಫುಳಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರವ ಎಬ್ಬುರೆ ಪೇಪರ್ ಮಚ್ಚ ತಿಬೆ ಫುಳಾ ವಗುತು ಎಗ್ ಗೊತ್ತು ಕಣ್ಣಗೆ ಹೆಫ ಯೋತಿ ಹೆ ನಮಸ ಮಳಗೋಡ ಹಿತಗರ ಮಿವಾಹ ದನ್ನವ ಜಾನಮೆ ಏ ವರ ಮುಹಿಮ ಕಮೆ ಗೊತ್ತು ಅವನ ಫಾಹ ಕುರೆ ನವಾಹಗೆ ರಿವೆತಿ ಅಹುಲಾಗ ಹೋದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದಿನು ಜುಬಾನುನ್ನ ಏ ಏಕಂತತಂ ಹರಿಗಂಡ ಗೊಯ ತಿಮಾಗ ನಫ್ಸುಗ ತಿಮಾಗೆ ಬಾಹಗೆ ಕಿ ರೂಹುಗ ಏಕಂತತಂ ಹರಗನ್ನವಾನೆ ಗೊತ್ತು ಎ ಬಜೆ ಅಳವಣ ಮೆನ್ ಎಮಿ ಹುನ್ನ ಹಮಿಯ ಫೋರ ಕೊದ್ದಿವೆತ ಮಸಹೆ ಕೋರ ವರಬಳ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅತಿ ಕುರವಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಕೀಗತ್ಗ ವಿಜಯಂ ಇಲ್ಮುವಿರಿಂಗೆ ತೆರೆಗ ಖಿಯಾಲ್ ಉಫೆದಿಫಾವ ಮಸ್ಸಲ ತಕಿಗೆ ಸವಬುಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲೆಗ ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ಮನಾವೆಗೆ ನುವಾನೆ ಮಿಕಾಲಕಂತಹುಗ ಬ್ಯಾವೆರಿ ವುಂ ಏಯಿ ಕಂ ಒನ್ನಂ ಜಿಹೇನೆ ಗೊಯ್ ಹಕೀಗತ್ಗ ವಿಜಯಂ ಖಿಯಾಲ್ ತಫಾತುಂಗೆ ಮಸ್ಸತ ಅಳಗೊಂಡ ಕೀವನಿ ವರ ಮದುಹೆಂ එකමක මේ මදු මස්සතකෙක් හිෆාගෙන් මිකහල මුහිම්ම බොඩති ආම්මු ෆෑදා වානේ කන්තත්තකුන් එක්කිබාවෙගෙන් තියමකී එකශිගෙන් වාකමෙන්නු දෙන් හැම එහෙම එබීදා අරුවන් මෙ හිඟාෂ ඛියාල් තෆාත් නුවේ හුරි කන්තත්තක මිසාලක අරුවන් මෙන්ගේ තෙරේ එකකුස් ඛියාල් තෆාතෙන් නුවානේ අරුවන් මෙන්ගේ ජුවානුන් හැමගාමස් වස්වගුතු නමාදා අරුවන් මෙන්ගේ ඉඳන් ජිහෙනකම් අදි හැම එහෙම අරුවන් මෙන් එව්වෙස් හාලෙග ඛියාල් තෆාතෙන් නුවාග මෙන් ජුවාන්නකි මසක්කෙතිර බයකන් හදන් ජිහෙනකම් අරුන් මෙන් තෙරේග එව්වෙස් බය ඛියාල් තෆාතෙන් නුවානේ අරුන් මෙන්ගේ තෙරේග මියුන් ඉජ්තිමායි හමනු ජිහුමුගා ಜುವಾನುಂಗೆ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುಡಕುರುಂ ಮೀ ಖಿಯಾಲ್ ತಫಾತ್ ನುವಾನೆ ಬಾವರ್ ಮಿಕಾಲ್ ಕಂತ ವರ ಕುಡ ಕಂತಕ್ಕೆ ಖಿಯಾಲ್ ತಫಾ ಮದ್ ಕಂತ ಕಾಮೆದು ಖಿಯಾಲ್ ತಫಾತ್ ದೆ ಫೊರೆಮ ಮೀ ಕಂತ ಕಿ ಖಿಯಾಲ್ ತಫಾತ್ ವೆ ಹೊರಿ ಕಂತ ಕಿ ಹಮ ಇಲ್ಮುವೆರಿಂಗೆ ಐಮ್ಮತಿಗ ಒಯ್ ಕಂತಕ್ಕೆ ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ಜುವಾನುಂ ಹರಕಾಯ್ ತೆರಿಕುರುಂಗ ಹೆಮೆಮ ಏ ಕಂತ ಕೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಮುವೆರಿಯಕ್ ವೆ ಸಿಂಗಾಶೆ ಏ ಕಂತಕ ಸಮಾಲ್ಯಗೆನ್ ಎಮಿ ಹೆಕ್ ಗೆ ವಾಹಕಿ ಕಿ ಬೆಲುಮುಗೆ ದಶುಂ ಜುವಾನುಂ ತಕೆ ರಂಗಳು ಕುರವೇತೋ ಮಸಕೈ ಕುರಂ ಮಿಸಾಲಕ ಬುನಾ ಕಮ್ಗಾ ವಾನಮ حديث كمي آسمي أنني إبدأ الأول فالأول مثالك أرغن منك علم ويرينك دارين فرتم هنگا بلا مثالك سكول مدرسة يك لكشة هو لك علم لكشة ديوم كورين أرغن من هنگا بلا أرغن من علم ويرينك دارين نكي إم مولو علم ويرين كموغا هدما مجتمعوغا كيوه با مسكة نكورم في أرغن من مثالك علم ويريك ويتيوه علمتك ಕುರ್ಬಾಂವ ಅದಿ ಹಮ ಇಲ್ಮಟ್ಟಕ ಫನಾವ ಬೈಕಮುಗ ಇಲ್ಮುವೆರಿಯಾಗೆ ದರಿ ವೆಜ್ಜಿಕಮ ವನೀನಮ ಹಕೀಗತು ವೆಜ್ಜಾಂ ಎ ಜುವಾನಾ ನುಕುನ್ನಾನಿ ಹಮ ಇಲ್ಮುವೆರಿಯಾ ಫದ ಎಹಮಿಮ ಮೀ ಅದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮದ್ರಸಾಯಕ ನುವತ ಸರ್ಕಾರಗ ವಜೀಫಾಯಕ ವೆಸ್ ದಿಯುಮ್ಗೆ ಕುರಿಗೆ ಎಹಮಿಮ ಇಲ್ಮುವೆರಿಯಾಯಂ ಎಬೋತೆ ವರುಗದ ದೌರೆ ಮೀ ಹಕೀಗತು ವೆಜ್ಜಾ ಮೌದುವಕಿ ವರಂ ಮುಹಿಮ ಮೌದು ಜುವಾನು ಹರ್ಕಾಯ್ ಕುರುಮ್ಗ ಇಲ್ಮುವೆರಿಂಗೆ ದೌರ ಎಹಮಿಮ ಇಲ್ಮುವೆರಿಯಾಗೆ ಎಸ್ತಿಬೇನೆ ದರಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಎಸ್ತಿಬೇನೆ ಜುವಾನು ಹಿಂಗಾಟೆ ಅಳ್ವನ್ ಮೆ ಇಲ್ಮುವೆರಿನ್ ನೆರೆಂ ಎಹಮಿಮ ತಿ ಕುರವಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಂ ಅದಿವ ಶುಕ್ರ ಅದಾ ಕುರಂ ಕುರ್ಕೊಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆ ಫರ್ತಮೆ ಸೌಂಡ್ ವಾರಬಡ ಶುಕ್ರ ದನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಯೂಸುಫ್ ಫಾಳ್ ಕುರವಿ ದೀಲತಿ ಬಸ್ ಫುಲ್ತ ಕಟ್ಟಗ ದೆಬೆ ಫುನಸ್ವರ ಬಡ ಶುಕ್ರ ದನ್ನವ ಮೆಹಮ್ಮೆ ಅಳಗೊಂಡು ಮೀ ಪೇಪರ್ ತಯಾರು ಕುರುಮುಗ ಕುರಿಮೆಸ್ ದೆನ್ನೆವಿ ಫುರ್ತಮೆಸ್ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಮೀ ಜುವಾನುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಮಿಖಾಲ ಮೌಲು ಬಾಹುಸ್ ಕುರಂಜೆ ವರುಗೆ ಮೌಲುಯಿ ಮಸ್ಸಲತಕ್ಕೆ ಜುವಾನುಂಗೆ ತೆರೆಗ ಹುರಿತೋ ಅಳಗೊಂಡು ಬೆಲಿ ದೆನ್ ಎಹೆಂವೀಮ ಎಕಾಲ ದಿರಾಸಾತಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಗ ಕುರೇಫ ಹುರಿಮ ಅಳಗೊಂಡು ಹಿತೇರಿ ඒ දිරාසත වානේ හැමගාමුස් රාජ්‍යයක මී ජුවානුන්ගේ حالت ඔයිගොයි දක්වාදේ තසවරක මන්සරක වානේ එහෙමීම ඒගේ මච්ච නොත අදුගේ حالتුගේ මච්ච බිනා කොෆේ මී කරදස් තයාර කුරානි දැන් අල්ලාහ් යූසුෆ් ෆාහ කුරේ ෆදන් මීගා
එබෑ හුරිනම අදි මියවර රංගලු විස් එන්නමස් අලගොඬ බොඩ බෙලි හත්තාවස් මි දිරාස මි කරදාහුගේ දායරා හනිකොෆ්ෆ මීග අලගොඬ ෆෘතම ෆෙෂ් කරදාස් තයාර කරන් හවාල් වේරුග වර ගින මවලෝතකේ ෆෙනනෝ දෙ අලගොඬ වෙසම මි බයි බේෆ්ලුම් ෆාහ කර වෙහෙන් වර එග්ගයි මවලෝතකේ මීග හුරිකන් අලගොඬ ෆාහ කර වුණ එහෙන් වීම වර උඳගු වි හගීගතුග මි කරදාස් තයාර කරුන් එස් ෆහරෙග්ග එහෙන් බේෆ්ලුම්ගේ කරදාස් තකා මියා මි ෆුෂවරාගෙන් තකුරාර වගෙන් දානි කියා වරකතෝ එකමුගේ බිරු වර බොඩ හිතු ගොයි එහෙන් වීම දෙ අලගොඬ හිතේරි komme algon eba nu gennani ei ehem beflunge kardastawga ebata himenene hanikka ves genasiya hatta takurarvum bode wani ehemi mahama eba hitairi nu gennani e dehenna mesti vidalwi hen eba miya itur kolle unnama tankole rangalu viskanne warabot shukriya Ibrahim Wahid den Ahmad Abdullah Sayyiduge paperuga wara rangalu kantateke algon vesfaha kuran ei aduge halata gulwalafa paper tayar korba fatima ever ranglo kame kamga fa kore kame namesmi khiyalo me deveni ekka itur furiyam kamen ekama genestinmu gotun algon menna fenna khiyal tes dannawalimu gotumi dannawalani me report tayar korumuga fuluhunge ane tafasi sab takin bo fuluhunge report takun nangawafa algon dannawalani miyayeko me court takun nimma fa kushuge report himenu vi nama war rangalu vi he e hagigatuga dannawalani ಫುಲುಹುಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಹೇಗೆ ಹಗೀಗೆ ಸಿಫ ದಕ್ಕಾದೆ ಚೆನ್ನು ಫುಲುಹುಂಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಹಮೇಕನೆ ಎತ್ತನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾಫಿಯಸಿ ಹಗೀಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವೇಸ್ ಹಗೀಗಿ ಅನೆ ನೂನಸ್ ವೇಸ್ ಎಬೆ ಫುಲುಂಗನೆ ಫುಲುಹುಂಗೆ ರೆಕಾರ್ಡುಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊರೈಫ ನಮಸ್ ತನುಗೆ ಕುಶುಗೆ ವೇಶಿಗೆ ಹಗೀಗೆ ಮಿ ದಕ್ಕಾದನಿ ಕೋರ್ತಕುಗೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಹೋಗಿ ಮಚ್ಚ ಎದೆಬೆ ಹಿಮನು ವಿ ನಮ್ಮ ರಂಗಳು ವಿಸ್ ದೆ ಮೀಗ ಎಬೆನ್ ಇಶಾರಾ ಕೊರಬಾಫ 16ವನ ಪೇಜುಗ ಅಲಿಫ್ ದಾಲುಗೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಸಿಂಪನನಿ ಮಿ ಜಿನ್ಸಿ ಗುಳು ಮಿ ಹಿಂಗನೆ ಆಮಕೋ ಮಿ ಮಸ್ತು ಆತಕೆತಿ ಬೇನು ಕುರ ಮಿ ಹಿಂಗೆ ಮೆದುಗೆ ದೆನ್ ಅಳಗೊಂಡ ದನ್ನವಾನಿ ಮಿಹಾರ್ ಮೀಗ ಫಾಹ ಕೊರೆ ಫಮೆನ್ನನ ಹುರಿಹಾ ಬೊಡೆತಿ ಕುತ್ತ ಅಳಗೊಂಡ ದನ್ನವಾನಿ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕುತ್ತಕೆ ವೆಸ್ ಆಮಗೊತಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನಾ ಮಿ ಕುರನಿ ಮಸ್ತು ಆತಕೆತಿ ಬೇನು ಕುರ ಮಿ ಹುನ್ನೆ ಮಾರಾಮಾರಿಯಾ ವಕ್ಕಂ ಕುರುಮಾ ನುವದಿಹ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಾಗಂಡಕಂ ಮಸ್ತು ಆತಕೆತಿ ಬೇನು ಕುರ ಮೀಹುಂ ಕುರ ಕುತ್ತಗೆ ಗೊತುಗ ಮಿ ಫಾಹ ಕೊರೆನಿ ಎಬೆ ದೆನ್ ಫಾಹಕುಂ ಎಬೆ ಕಂ ಹಾ ಬಡಕಂ ಇಶಾರಾ ಕೊರಬಾ ಫಕಾನವೆ ದೆನ್ ಹಲ್ಲಕಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗ ಮಿ ಕುಕ್ಕುರುಮಾದಿ ಅಖಲಾಗ ಗುಳುವಾಯರು ಮಿಯದು ಮುಜಿತಮೌಗ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಮಸಲೆ ಕಮೆನನಿ ಮಸ್ತುವಾತಕೆದೆ ಬೇನು ಕುರುಂ ದೆನ್ ಎಕಂ ಹುಟ್ಟುವೆನಿ ಮಸ್ತುವಾತಕೆದೆ ಬೇನು ಕುರ ಮೀಹುಂ ನಮ್ಮಿ ಮಗ್ಫಹಿ ಕುರ ಕಂತತ್ತ ಮಸ್ತುವಾತಕೆದೆ ವಿಕ್ಕುಮಾ ಮಿಕಂತತ್ತ ಫೆತುರು ಮಟ್ಟಕಾಯ ಬೇಕ ಮಸೆ ಕೊರೆ ಏಕಂತತ್ತಕ ಫಿಯವಡೆಳಿಗೆ එහෙමම එකන් අලගොඬ මේ ෆාහ කොල්ලනේ සමරේ අද අල්ලාහ් වහීද හොෂලු විදාලු දෙනකුත අලගොඬ ෆුර්තම දන්නවාදාන මීක මී හිමනේ මස්සල්ත හුගේ තෙරෙන් අලගොඬ ෆාහ කොෆර ෆුර්තම කුෂුගේ මස්සත ෆුලහුන්ගේ මාලුමාත හොදිරු කුෂුගේ මස්සලත ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕುರೆ ಮಸತ ಮೀಗ ದೇವತ್ತರಿಗೆ ತಫಾಸ್ ಹಿಸಾಬೆ ಮೀಗ ಮಿ ಹಿಮನನಿ ಎವ್ವತ್ತರಕಿ ತಿವಿದಾಳು ಹೆಂ ಹುಷೇಳೆ ಮಸಲ್ತ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಫಾರೆಗ ಹಗೀಗತ ನುವಾ ಬೈ ಮಸಲ್ತ ವೆಸ್ ಉರದಾನ ಎಹನಮೆಸ್ ಆ ಮುಗತೆಗ ಹುಷೇಳೆನಿ ನುವತ ಫುಲುಹುಂಗೊಸ್ ಹಯ್ಯರ್ ಕುರನಿ ಏಕಮುಗ ಕೊಮ್ಮೆಸವರಿಗೆ ಶಕ್ಕುತಕೆ ಉಫೆ ದುನೀಮ ದೆಂ ಮೀಗ ದೆಂ ಅಣೆಕಚ್ಚಕೆ ಹಾಸಗಾಳುನ್ ಮಿ ಗ್ರಾಫ್ ದೆಕ್ಕಿರು ಏಗ ಹುಣ್ಣಾನೆ ಉಮುರು ಫುರಾತ ಎಂಗೆ ಗೊತಂ ಹುರಿ ಗ್ರಾಫೆ ಮಾಲೂಮಾತೆ ಎಬಾ ಏ ಫುಲುಹುಂ ಹಯ್ಯರ್ ಕೊಫ್ಫ ಹುರಿ ಮಸ್ಸತ ಎಮ್ಮೆ ಮೀಗ ಮೇಳ ದೇವತ್ತರ ಈ ಎಬ್ಬಕಿ ಹುಷೇಳೆ ಮಸ್ಸತ ನೂನಿ ಫುಲುಂ ಗೊಸ್ಸ ಹೋದಾ ಮಸ್ಸತ ಅಣೆ ಮಸ್ಸಲ್ಲತಕಿ ಏಯ್ ಸೀದಾ ಹೆಕಿ ಲಿಬಿಗೆನ್ ಹಯ್ಯರು ಕುರಾ ಮಸ್ಸತ ದೆನ್ ಫುಲುಹುನ್ನ ಅದಿ ಹಯ್ಯರು ಕುರಂ ಅದಿ ಹೆಕಿ ಲಿಬಿಗೆನ್ ಹುಷೇಳುನಸ್ ಬೈಫಾರ ಮಿಬಾಗತೆ ಶರಿ ಮರ್ಹಲ ತಹುಗ ಎ ಹುರಿಹಾ ಮಸ್ಸತಕೆ ಸಾಬಿತುವ ಮಸ್ಸತಕೆ ವಿಷ್ಣು ಗೆತ ಹುರಿಹಾ ಮಸ್ಸತಕೆ ಸಾಬಿತುವ ಮಸ್ಸತಕೆ ವಿಷ್ಣು ಅದಿ ಸಾಬಿತ್ ನೂಮುಂ ಏಗ ಮಾಣಿಕೆ ಏನ ಏಕ ನುಕುರೇಕೆ ವಿಷ್ಣು ಎಹನ ಮೆಸ ಅಳೊನ್ಮೆನ್ ಆಮು ನಜರುಂ ವಿಸ್ನಾಯರುಗ ಏನೈಕಿ ಕುಶನ್ ನುಕುರಾಮಿ ಹಿಗಿ ಗೊತ್ತು ಗಾಳೋನ ಬದನಿ ಕಾನೂನಿ ಮಬ್ದತಕ ಏಕಂತತಕ ಬಲಾರು ದೆನ್ ಅಣಕಚ್ಚಕಿ ಜಿನ್ಸಿ ಗುಳುಂ ಹಿಂಗಣಿ ಮಸ್ತುವಾತಕತಿ ಬೇನು ಕುರಾಮಿ ಹೊನೆ ಏನು ಮಿದಿರಾಸಾಗ ಬೊಣಫೆಂ ಎಚ್ಚಿ ಮಿದಿರಾಸಾಗ ಬೊಣಫೆಂ ಹೊನನಿ ಮಸ್ತುವಾತಕತಿ ಬೇನು ಕುರಾ ಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೆಗ ಜಿನ್ಸಿ ಗುಳುಂ ಹಿಂಗುಮುಗೆ ಆದ ವರಬ್ಬೊಡ ಫೆತುರಿಫೆ ಹೋತಿ ಈಗತ ಫಾರೆಗ ಜಿನ್ಸಿ ಗುಳುಂ ಹಿಂಗಣಿಕಿ ಮಸ್ತುವಾತಕತಿ ಬೇನು ಕುರಾಮಿ ಹೇಕഞ്ഞി ಕೆನು එකමක මස්තුවාතකෙති බේනුම් කුරා මීහුන්ගේ තෙරේග මියාද වරබ්බඩන් ඔවේ දෙ මීග මිදිරාසක බොඩ ෆාහ කොෆ මියති ඒ මස්තුවගෙන් තිබෙ එමීහු එකන්තත කුරුමුගේ සවබුන් මීග තෆාතු ඒ ජින්සි ගුළුමුගේ සවබුන් එකක අනකහු ගයන් අරා තෆාතු බලිතක මියච්චිස මගුෆහිවා ගොත මීග දිරාස සාවේ බිනා කොෆ මියති එහෙමීම එබ අලගොන් නොගෙනයි හැම එකන මී ෆැක්ට්
miga dakka dinu mattaka ei mikan eba korekam mimihunge terega adi eiki evves halegga ege gaagandaka deba kolebba mihunaki kaavenye noko hama hile anhenuna hile firihenun ekan kora mihunka midirasaga faha kofati den anakachki mastwataketi beenun korun huttuma alam vi fiawulta misaka aluganuge hama hituga ufede swal den mitaga tibbe gina dine ilmarina engi wada gannawan hagigatuga islami taruga mikan oggoi alugun me misaka mikan huttuwan vi hama mihin aharu deharu wanden rehabilitation center kallagen tibe madumadun etikol digen mihin gos hutwani to den alugunda fariga mi beenun korwe istilah wes mule nagal istilah kan nuvedane ennames mikan hama egotatto hutweni nuni hama emihage iman terikama akhlagan iskan digen to ekan hutweni ei algun me meharu visnam we foikkame ad miha hisab algun me mendu namada me dukanda dana den fesheni bara gadi paga horiha be fulum wes bara ga wada nebungede shukriya dalwan men anakas mi masaka mendu namada pa mi damfaliga me furatam onnani sheikh ahmad salim hushalubun paper hushalum tin kame paha kollam beenu me furatam kumaki fekamugawa alwan men gakh jannat sayyiduga bappa pro wani dembega demiotum galam datur kurawafa ehwima awul men emmege faratun jannatwa adi e ailaya tawziya dannawa halu emam marhumge ge daiminu medewge dua kuran adi e aila ketrekan de gongedi dua kuran ade mi damfaliga awul men ei mi mahasinta nimun onnani mere ashijjaharu ehwima mi nimugu rasmiyatuga awuna mi kuri bahustawge adi handani awunmenge mi mahasintage nimu mirege ashajjahar onnani mi mahasintage hushehaluma adi handani di undinun ehme horiha befulmes mire ashajjaharu wadagen devmaki wara bodan edewegen wa kame ehme me furat malgodu sheikh salimo miyaduge mi bahus hushehaluma dan alwa bahusaki zuwanuna aburwerika kuregenda الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حاضر وداغن تبي لبيت أخن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن فليق ألغن هشالان همجه فاوا kardaag mawdoka defamivani zuwanunna aburverikam adi mi kardas tebe fulunga appulga mihar unnane ehenkamun algon mi kardahoga emme furtama badala fawani islam deenuga zuwanna defawa hamiyat kama behegotu ehme mi zuwanna defawa hamiyat kama behegotu mi wahaka algon menge mi mahasintaga terega miha hisabangar waragine gutabani dekaifa ehmima alugandu zuwanunga ahmitkama behegotun miga ishara kofawa wahakta dukollafa alugandu den miga balalam beenum wani zuwanunna aburverika mi baga macca kommekas islami umme binako taraqi kurumga zuwanunga dawraki war muhim dawrekkan alugandu minnan teren komme mi hekabeswani mi alugandu men mi mahasintaga terega hambigengos enkam zuwanna aburverikam ga manan mi balalan abje algondu divhe radifum aburverikam ga mana kofawaga balalam ega bayan kofawani aburverikam ga mane ki akhlaq rangalu adabveri baniyadam fada manatoga aburverikam been kofami wani emvima algon menge zuwanunna ki mifada aburveri izzatteri akhlaq rangalu baykan hidmattaka algon men kuran jehne baykan tattaga wahaka mitananga algon ishara kullafa miwani
hem izzatrikama aburverkamaki mihaga makkama maturikin angade rivet sifai ehenkamun aburverkamaki insanaga nafsga halata gulifawa maanavi sifai ekam fenigendani emihege ehunna akhlaga adaba sulukakun esifaga sabu mihaga kibai maturikkama aburverkan hamakodde bastaka amalta faalwagende namves haqiqi izzata aburverkan gulifawani emihege imankama mikam man Allah kiyet Qur'an wahi kurabba bayan kurabbani walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamuna emmi algon membes med algon menge zwanunaki mifada aburveri iffetre beka hadan edmattaka masakke kura hinduga e zwanun aburver kurmattaka algon men korinjene emme furtum gamaki emihun naki man Allah furiham managa imam fawa bekan hedu insana libe izzata karamat rekam asl masdar ki man Allah imam em imam kam ki man Allah ga rububiyyat tasha uluhiyyat tasha asma wa sifat furham managa imam ekan timag hitun detko kashavar ko amal kuru mi aqida ga furham managa miha imam vejnama emi hakima emiha man Allah ifad miha izzat rabbane izzata matir kam ki man Allah insana dibba ecce من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أدي اسمع الله وحيك ربني قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنسانا حقيقي كريرما ترقي نارها كي ما الله شاء غيبيات فرهم مانا إمام mi iman kamaki islam din asas bajver kama kamyabi ga thaludani adiman nabiyya muhammadin sallallahu alaihi wasallam ge gende talim to ga hifatta ekalega faanaki emme furham namuna kama hedum rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni haya palaki wes aharbe muslimin huri riwayat namuna idra kalega faan ge murit asab begalum ekalega faan arihum furham tarbiyata talim li wada genne ade bekalum amli haya namuna kama ekaleeg adi beegalun amali hayat ga namuna kam ekaleeg faan hedde miige sababun muslim ummen eta karune bandin majda sharabber ummate kamgavi duniye kankoltoga islami khilafat gedida bihiro mundiya ad suhayb ar-rumi abdullah ibn zubair usama bin zaid adi muhammad ibn qasim fad etike zuwan mujahidun fedigindiya emme furtum kamgot galgon fahak famini man Allah furhim mana imam dewan kamgot dewan kamaki masakkat wazifa ada kurun rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis to miha aburveri izzat rekabane bumattaka masakkat kurun abje ekale fan hadis kurabani inna afdal kasbi amal ar-rajul bi yadihi ham ka shawrun emme mak kamod ichki emi heg amil masakkatun hoda ichke enkamun komme zwanak wes timag izzata abur rakkater ko qawm ga targiyat ka masakkat ke kurang abje ebbes masakkat nukot timmaki mihag aburwer ka geldigindan kame rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurabani la yanbaghi lil mu'min an yuzilla nafsahu qalu wa kayfa yuzillu nafsahu qala yata'arradu min al bala'i lima la yutiq ebbes mu'minak enag nafs nikamet ko dalil kurung ekshigen nuwe mistakun denneviye mu'minak enag nafs dalil qurani kihinettoy hadis kurabbiye mu'minaka kuladan wegen numa war musibat ka taklifa hushelmaki emihe ko nikametume ehenkamun algon emme pan kardas nimmadum fahak ko famani tebe fulna hushala fawa swatake med algon menge zwanunaki mifada istamdin ga zwanaki mifada muhimme beka bahinduga med algon menge qawm ge abadi ge majority ki zwanakam bahir zwanangi tereng gina baik dina durwe riwat akhlaq isfatukun durheli wafawa beka miwani wafa adi ma Allah haram kurabba fawa bakkama feruma qatulam hinguma mastwa takti shikare fawa fati beka bani wafa medu jalto ge terega umur ge dost gunamunda gina beki qawm ge zwanu kurmag bina kurmag masnut ufulan tibjil enkamun algondu kardan immalumun mi mahasintha ge maqsad kamabba zwanunaki mifad aburveri
qadar bir bekin hidmattaka kurin jihani kantatka behgatun algon men magatakka enduga algon swantike gudga tibe fana hoshala la fawani med algon menge zuwanu mifada dardarje ka bettigen diumge sabtaki kobaka ehem wima algon menge mahasinta nimigindar man allah bagi falak not iznu falak algon menna miswataka jawab libigen danakam ummid kuran ehem kam algon mi miha hisabun algon ge hoshalun kurkollah hamegan eswanta tebe fulan gatre komme be fulak wes ege jawab amilla fulan noniya mi mahasinta gatre libigen danakam ummid kuran algon ge hoshalun nimmadan wa akhiru dawan anil hamdulillah rabbil alamin amin adu rabbada shukriya anika sawandu miyedu mi hoshalunu tin kardaha behe gotun tibe fun hamaswa kurawan fursat hulwala adame furatama Mansur. Assalamualaikum. Ustaz Salima me paper hosaidu viti warabada shukru ada kuram. Zuwanunna abruwerikan pratama fattawafa anikkaves arimati suruhi zuwanunna abruwerikan jasafa den anikka fattawani abruwerikan tafsil kaddewa. Den abruweruge sifata kihine kan abruweri miheka wani khasaka algon menge tere iffetteriu mi abruweriwa mihige war muhimmu sifai iffetteri kamaki algon menge zuwanu mi kurim fahaga wegen dia report tahu gossi kihinekkan zuwanunge bay kantatta kuri de emema iffetteri umuges mi kankan kuran jehege algon menge miyetuge masakkatugo ma hawluga noni mi zuwanunge abruwerikan huri minbarues min komme saraka haama kolla dinnama war rangaluis gena kuttaka aragannakam fahun ebay fahakko faden algon menna suwalu take kurimati kurwafa nimwale bi den e suwalu take jawab algon menge tawsiyatuga himanalanan irad karawiya shukriya السلام عليكم هذه وربنا شكريا أستاذ أحمد سليم ألون ميتاعا كودا كودا كم فاهجا كلن يهتو ඒගතරේග මේ අල්ගොන හිමිනි මේ දැන් ලියුමුගා ඒගොයි මේ දෙන්නවා ගත ගෙනානම තන් කොල රංගලවාන් හෙන් ඒ ෆොරතම නුක්තාගා මෑන් අල්ලාහ් ෆරිහම මානාගා ඊමාම්වු දෙම උස්තාዝ මන්සූර් සේ විදාලවි දැන් ඒගේ මිසාල් තකේ ගෙන්න විනම අල්ගොන සිතන් අර වර රංගලවිසේ අබුරු වෙරි උම බේනුවා බයික් හල කන්තත්තක මේගේ හිමනාදිනම ඊතර සාෆ් වෙගෙන් දානේ මේච්චි මේ එහෙම මිහනවස් දාන කන්නේගේ අල්ගොන මෙන් ඉල්මරින් නු හැම කෙනෙක් මේ බදානි den eya ekuga adi aburu gelle kahal baykanta tasmiga himanadinama itura furiham wegen daane den anekkamaki misaka man allah rububiyyata sha uluhiyyata sha den asma was sifat genare alif lam nula was sifat genana malgona himani tankole rangole huriyachis nakira sigaga den man allah ge buni me maarifa wani kannenge den adi mi ayatuge tarjumaga mi divehi tarjumaga inna goen ehennames mitaga minani ibaraskalange yadu qudrat fulugay ekama ko mi algon me ahlus sunnah wal jamaat ge maana koro me no mi yaki ei ahlus sunnah wal jamaat ge aqida ki asonna sifoflutan e asori gotaka e tarjuma kurun al-imam Muhammad Vidal wagatu amirruha kama jaat ema mitanga yadu qudrat yadu es beenu ko fadi qudrat es beenu mi divehi bahun de mi tarjuma korwa beflun korwa tas algonda ke algondo mi gabul koragoto mi rangalenno ngeto ehma ewahakes dannawali den devana nuktaga iba ade masakkate ko wazifaen ada kurun masakkate ko wazifaen ada kurun den algonda ke mi de jumla ki kurun bae mitaga ikkuram wi wazifaen ada kurun ennama nuni masakkate kurun mihin ennama rangalo kannenge den warabada shukriya devwa furi maalumat शुक्रिया सहलती फाकर कंततक दमी आयत के मान अने अलगोंड आयत के मान लियांगस या आमगतग मी मिनिस्ट्री में मी कुरवा मिगिंगुल वसोले की आयत के मान मी नगनी दे तर्जमायंगस एम अलगोंड मेति मी मान तर्जमा नुको मी अने मान नुली पणवाली मिकोलंगस दे अने लतीफ फाकर भेंगस अने यदु कुदरत गोतगंगस अहलुस सुन्नह वल जमात इल्मरिंग बेनमें नौकरी दो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सुन्नत में सब सल्फुंग फरातम में हम आसफावा गोतंग है माना कुरन जेनी अस और शुक्रिया दें पाक दे
musanwar. Bismillahirrahmanirrahim. Warabada shukriya Salim. Me mitanuga me agundu farega me Mahaasintha gadi mustaqbaluga me kama samalukan dewana ko ummid ko agundu me wahak me dannawalani ei agundu me dakkani badalemunda duniyega zuwanuga wahak dakkairuga agundu menna me rajya warabadu masale me mastwata gatiga masale enes me Mahaasintha ge evs karda hegga agundu menna kan nufene maha me mastwata gatin zuwanun durkumattaka dini nazariya me ge bestanega hamako fenwe ema මේ සලීමුගේ පේපරුගේ සවුන්ඩ් මේ එම එයා කොමසොරක ඉෂාරා කොල්ලෙනවා මේ වරතන් කොලේ මේ මජ්මුන් ෆරි හැමකින් දාන්න කම වුණා ෆෙන එම අගුණ උමීද කර මිතනු මේ තවසියත් නිමිකෙන් දාරුග මස්තවාතකකින් ජෝානු මුජ්තම සලාම කුර්මට්ටක පොයින්ට් එක මේක තෙරේ හිමිකෙන් දාන්න කම ගවමුගේ ගාගන කඩ්ඩිය% මුරෙන්නේ මස්තවාතක තියක තෙරේ එම ඒ මේ හකීකතුක බගේ කරදා හකතුක මහාසින්තා හොෂන් ජෙහන කරදා හක මගුණ කබූල් කරා තියේ වාහක හැම එකනේ මාලුමාතට ගන්නවලේ ශුක්‍රියා පුසද දෙවිති Samia. Shukriya. Den ane anwara comment kura karno adi evs be pulaka comment nms ane Salim ke Musa Salim ke topic ki hagi gatu gamiyad ge zuwanu na wara muhimu topic e den alugandu ge ummid kuri bay kantattan nohimene ti vekan kan fahaga kollana mi haru algon menge zuwana unna hama kurimate fa wara bodu masalege gotu algon men naganche kame mi ifetterikan de miti de gotaka ve sama maana kurange beje timage amilla ifetterikan rakka teri kuruma algon men ane ebeje hama zuwana unna gottake kiyala de hamege ituran anekunge ifetterikan mi rakka teri kodinuma masake kurum wese me gotun algon men ebeje mi fada topic ekga hama e kommi zuwana unna e emi hoge umuruge gotun kannege ifetterikamge waragina masaltan miharu eba korimati vehwima ekama baru elumuge ituran miharu ane mihage ifetterikan e rajyaga wara bodan ebole zine kurun wara bodan ebole rape kurumuge masalata ema ena zuwanun e baragane anekage ifata hame ayekuga amali gotun aragatumge itura bahuge gotun e baragane tafatu sababu takattaka tafatu beenun taka fasa hodumattaka mihaku bunege em mikal kantattaka war boda miga himanala fainama war rangalwane den mige iturang alugada hama fahaga kolla mi Mahaasintha ga topic tan hamaje siruga zuwanu naki warang maja kurahi wabai ufa kurahi wabai munifuhi filwahi wabai em alugan menna kanden kuliwarakavves munifuhi filmakavves eves topic en amaz koreife em alugada hiwani ei wara muhimu kamin hem mifada mawlu takuga efada zuwanu na boda golun hori mawlu tan himanala shukriya hadi Zahir. Ade me shukriya me Salim ke paper guligen ama Salim korova furi masakka ama ora shukroer kama kom bala ganna de miya ekkon ama mawdu toga wahaka de keveruga algonduge siyala ganna kamen hama mi ge tere edu kollande mawdu taka de terega astu galgonda hiwani me seminar wata multaga host korova faratun Islamic ministry itara visna wadanwane den miga algonduge ama hiyada ki me mawdu takin astuga me mikahala multaqata kannat conference taka mawdu take jahafa tantana not be fulna fonumuge badaluga teamege dashun tayyar kurawwa me be fulna fursat devvima tafatu ekeki angle dakun ichi nukunnan war fase den ege fahon ministry e approve dinima kuriya genda gotakan otiya marangalwane anen hen hama mi mawduwa tayyar koddevashe egota dennewma vure mikala conference ta hoga ginafaran amal kuremunda gotaki e mawduge dashun e huluwalani ediya henvima befulna boda by far by befulun horedana waki kahala mawdu egga war bodan interest henveje ege dirasatan kole funko kurevumuge shawgorikam vesuredan henvima e fursat dengonna faharege kahala gotakan haddawafa e final kurawwa me mawdu take ministry final koggin me koriya genda gotaka alondama me suggest kora gote kori adu rabbada shukriyati faal kurebe khiyala dengalon fursat arwana shuja ustaz shuja Assalamu alaikum algondu faha kollam beenawa ekkama ki miharu algon me mitanuga mi hoshalani tafa daira takuke befulun ge ane bahustan hoshala eruga misalakan
ಯೂತ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೂಸಾ ಅನ್ವರು ಬಹು ಸುಶೇಳು ಬಿ ಅಳಗೊಂಡಕ ನೊಫೆನೆ ಮೀಗಿನ್ ಎಮಿಹುಣ ಕುರಾನೆ ಫಾದಾ ಎಂಗಿ ಎಬೆ ಫುಳುಂಗೆ ಬೇಫುಳು ಮೀಗ ಬ್ಯಾವೆರಿ ವೆಗಿನ್ ಎಬೆ ಫುಳುಂಗೆ ಖಿಯಾಲ್ತಂ ಮೀಗ ತೆರಿಯಂ ಆಮಕ್ ಅಳಗೊಂಡ ಫೆನ್ನನಿ ಮೀಗ ಒಟ್ಟರೆ ಅಣ್ಣಾನೆಕಂ ಎಬೆ ಫುಳು ನವ್ವೆಸ್ ಎ ಮೌಲೂಮಾತ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣೆಕಮ ಈ ಮಿಸಾಲಕ ಪೊಲೀಸ್ ಅನೆ ಕುರುಮಾ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತಂ ಪೊಲೀಸ್ ನೂನಿ ಚಾರ್ಸಿ ಎಮು ನೂನಿ ಎಹೆಂ ಬೇಫುಳು ವಿದಾಳೆ ಗೊತ್ತ ಮಸ್ತವಾತಕೆ ಚಾ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತಂ ಮೀಗ ಮೌಲೂ ಹಿಮನಾಶೆ එහෙම වෙජ්ජිය ඒ දායිරාගේ බේෆුළුම් වඩාගෙන් ඒ දායිරාක බෙහෙ මවලුමාත්තන් හොෂෙලීම අල්ගොන හිවනේ ඔට්ටරෙන් හොරි මවලුමාත්තක වෙස් අල්ගොන මෙන ලිබිගෙන් දාණි හැම ගොතන් ඒ බේෆුළුන්න වෙස් මීගෙන් ෆෑදා කුරාණි එහෙන්නුනේ අල්ගොන මෙන් මිතා තිබෙගෙන් වාහක දක්කාෆා ඒ බේෆුළුන්න ලියුමෙ ෆොනවාලි එකස් ඒකුන් නුනි ඒ ලියුමෙන් අල්ගොන මෙන් ලියෆා රෆ්ග බේවි එකස් මීගෙන් කුරාණ ෆෑදා ඔන්නානේ කම කල්ගොන්ඩෙන් නොදෙකෙන් එහෙම වීම ඒ ගොත දෙංගන්න මහා සින්තයාගේ අමල් කුර වෙජ්ජිය බොඩ රංගලවාණි කම අල්ගොන්ඩ ෆෙන්නාති වාහක දන්නවාද ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮೂಸನ್ವರ್ ಮೀ ಹಗೀಗತುಗೆ ಬೇಫುಣ್ಣ ಹವಾಲಿ ಕೊರನ್ ಮೌಲುವೆ ದೆಂಗೆ ಬೇಫುಣ್ಣ ಏಕನ್ ನುವೀಮ ಮೀ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಆಗುಣಗಾತ ವಿದಾಳುಯಿ ಮೀ ಮೌಲುವ ಮೀ ಪೇಪರೇ ತಯಾರು ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶೆ එහෙම මිනිස්සු ආගුණගත එදි වඩා ඇති මගුණු ඒකන්ත කොද්දිනි එබසාලේගේ බේෆුලුන්ගේ රිප්‍රෙසෙන්ටේටිව් ගොතුක ආගුණු ඒ පේපර් තයාරකෝ එමිහිංග ෆරාදුන් හොෂේලි කින එහෙම ඒ වාහක මේ ඒ ගාබුරින් දිෆා මට්ටක මේ වාහ දන්නවාලි ශුක්‍රියා محمد رشيد إبراهيم رشيد إبراهيم رشيد بسم الله الرحمن الرحيم هذا أول كريم بس أنجين هنا بس في نوع نوجنا ده كم إبا هنجج مهار أول هم بعير جهازيتون إتش دانو عالم بينواني إكوت سيفس paper का comment كورا كنو أول ना هم ورا قبول كروه علمير بيفرون හොසාලුවා පේපර් තන් හම වර කාබිල් අදි වර මාලුමාත් හුරි පේපර් තක වානේ එකන් අවුන් කබූල් කරා එන්නමස් අවුන් මෙන්ගේ මේසුන් ඉරාත් කරවියා තවසියත් හොසාලාන තවුන් දන්නවා මේ වල වාහකේ කි අවුන් මෙන් රාජ්‍යයක ඉල්මෙරින්න කි හැම එකන මිතාග මිති මිහුන් කොල නෝනේ අද මාලේක වෙස් වර බෑවර ඉල්මෙරින් තන් එබොලුවා දීන් කියන්ති බේබේෆුන් අවුනා බයිබෙෆුන මග්මති මෙස්ති මහ වාහදක්ක එමිහුන දාවතස් නොලිබේ කොම්බනි දැන් SMS බයිෆර් ෆොනවාලීම ඒ බලානු ලිෆෙසුර දාන නොලිපේසුර දාන ඒ මේ කාල කමෙන් අවුන් මෙ ඉන්තිසාම් කරායරු අවුන් මෙන් මියවර බොඩ මෙකමන් අහම්මිය දෙන් ජෙහෙ වාහක හොද අවුණු ගමිල නෆ්සෂා ආදි මිනිස්ට්‍රියන් අවුණු එල්තිමාස් කොල්ලා ශුක්‍රියා අදීප් අල්ගුණකා මේ අහමද් සලීම් හොෂාලේ පේපර් හොෂාලවාද වරබර ශුක්‍ර දන්න මේ අල්ගුණ මේ ෆාහ කොල්ලෙන් බේනවනි මිහාර මිතාගේ මේ හොෂාලගෙන් දිය වරක්ගෙන කරදාස්ත හොග මේ කුර්ආන් ගායතක මේ රසූලුල්ලාහ් ෆාන් ගහාදිස්ත ගෙදස්වයි බෙ එහෙන මේ හිතාමයි කි ඒ මවුලුවක මේ ආයතක නේනද මේ හදීසා මුනාසබනි කොන් ගොතකත්තෝ ඒ වරක්ගෙන බේෆුන් ඒ ෆාහ කුර්ආ ෆෙන්න ඒ හැමයි කනේ රසූලුල්ලාහ් ෆාන් හදීස් වල ගෙනවු නොමි මේ බේනුමක යදි මේ කුර්ආන් ගායත වෙස් ගෙනවු නුන් කන්නේගේ මේ බේනුමක වාන් ජෙහෙනි මේ මවුලුවා මේ ආයතනොද මේ හදීසා හොරි කොන් ගුළුමෙක් හැමයි ෆදේ මේ සලීම් හුසාලුවා ෆා කරදා වෙස් දුගානු නයි අබුරරික මවුලු ගදසග මේ රසූලුල්ලාහ් ෆාන් හදීස් වල ගෙනස්වෙබේ අදි හැමයි ෆදෙන් කීස් කුර්ආන් ගායත වෙස් ඉන්නහුම් ෆිතවදනාවන රබ්බිහිම් වදනා හුදා මේ ආයත මේ ජුවානුන් අබුරර කුර්මා ෆ්‍රී කොන් ගුළුමෙත්තෝ කොන් මුනාසබෙත්තෝ ඒ වර මුහිම් රතෝ මේ විස්නා දෙවෝ ඒ හැමයි කනේ කුර්ආන් ගායතනොද හදීස ගෙනස්ව දුකල්ලුම් වර මේ කොම්පෙයා කො දිනු ඒ මුහිම් කමකම අලුන දෙකේති ඒ වාහක ෆාහ කොල්ලින්ග අද වරබර ශුක්‍රියා මිහා හිසාබුන් අලුන මෙන් හුස්ව දේන දෙන් ෆෙෂේනි එක්ගඩි බෑග මිගඩි ගොන්නානි කෙව් මෙන්දුරු ෆරිකුළු එහෙම ෆරිකුළුම ෆහුග එක්ගඩි බෑග දෙන් මසකතන් අලුන කුරියක් දානි